Ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu kw'umwaka wa 2025 muri BK Arena iherereye mu murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali hari hateganyijwe igitaramo cy'umuhanzikazi w'umunyanigeria wari buzasusurutsa abanyarwanda by'umwihariko abakunzi b'ibihangano bye. Gusa ntabwo ibi ngibi kibaye. Temilado Penny w'imyaka 28 y'amavuko uzwi nka Tems yari afite igitaramo muri BK Arena ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu kw'umwaka wa 2025, gusa nyuma y'uko yinjiye mu bibazo bya politike biri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahise atangaza ko asubitse igitaramo yari buzakore muri BK Arena. Abinyujije ku rukuta rwa X yahoze yitwa Twitter ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere kw'umwaka wa 2025 isaa 9:49, Tems yari amaze gushyiraho ubutumwa bugira buti: narimerutse gushyigikira igitaramo cyanjye cyo mu Rwanda ntazi ko hari amakimbirane kujya mbere hagati y'u Rwanda na Kongo. Ntabwo nigeze ngambirira kwigirana ibindeba mu bibazo byugarije isi, kandi mboneyeho no kubiseguraho n'ibi byarabayeho. Nta gitekerezo nari mfite kuri ibi byarimo biba. Umutima wanjye witaye ku bagizweho ingaruka nabyo. Mu makimbirane nta mikino ibamo, niko mbyizera kandi ndasenga ngo amahoro aboneke muri iki gihe. Bamwe mu babonye ubu butumwa yashyize ku rukuta rwa X babwakire neza bati: iteka ryuharagurukira kurwanira amahoro mwamikazi. Abandi bati: nta muntu n'umwe ugomba gusaba imbabazi, umutekano wawe uzi imbere mukundwa. Gusa ariko ntawubura abamushima n'abamunenga, kuko hari n'abagize bati: nakwemeraga pe, gusa ariko impamvu yawe yo kutaza mu Rwanda ntabwo igaragara nk'ukuri. Ntabwo nagucira urubanza, gusa bigaragara nk'aho ushobora kuba utazi ukuri kw'ikibazo. Nizeye ko uramenya ukuri vuba bidatinze. Tems ni umwe mu bahanzikazi bakomeye mu gihugu cya Nigeria wamaze kubaka izina rikomeye ku isi hose, dore ko yatoranyijwe inshuro 2 mu bazahabwa igihembo gihabwa umuhanzi w'umunyafurika witwaye neza. Yakoranye indirimbo n'abahanzi bakomeye muri Afurika no hanze yayo, dore ko nk'indirimbo yitwa Essence yakoranye na Wizkid yashyizwe ku mwanya wa 9 ku rutonde rujyaho indirimbo 100 buri cyumweru, hagendeye ku zakunzwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho yanakoranye indirimbo n'umuraperi wo muri Canada witwa Drake mu ndirimbo yitwa Fountains. Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2024 nibwo Tems yashyize hanze album ye yise Born in the Wild. Yari iherekejwe n'indirimbo nka Me and You, Love Me JJ n'izindi zakozwe n'abatari bake. Mu rwego rwo guteza imbere iyi album ye yitwa Born in the Wild, yateguye ingendo z'ibitaramo hirya no hino ku isi mu gitaramo yise Born in the Wild Tour. Ku ikubitiro ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2024, igitaramo cya mbere yagikoreye ku mugani w'Uburayi mu gihugu cy'Ubwongereza mu murwa mukuru i London. Ku itariki 22 z'ukwezi kwa 8 k'umwaka wa 2024, igitaramo cyagikomereje ku mugani wa Amerika y'Amajyaruguru muri leta ya Florida mu mujyi witwa Miami uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 k'umwaka wa 2024, igitaramo cyagikomereje muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, United Arab Emirates, cyabereye muri Dubai. Icyo gitaramo ni nacyo yari buzakorere ku mugabane wa Afurika mu gihugu cy'u Rwanda mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Gusa ariko nubwo yatangaje ko iki gitaramo gisubitse, ntabwo byakuye imitima abanyarwanda bashaka kubona ibirori bikomeye cyane bizabera mu Rwanda muri umwaka wa 2025, kubera ko ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2025 i Kigali hateganyijwe ikirori kizitabirwa na John Legend muri tour yiswe Move Africa Tour. Reka mbashimire ngo dukomeje kubana mu biganiro byacu bya buri gihe, mbashimira yuko mukomeza kutwereka yuko mudukurikira, kandi gukanda subscribe gukunda ibiganiro byacu ni inkunga ikomeye cyane. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.